जुजुलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वया जना गुजी महर्जन सरिश्मा जी बेजना महर्जन सोनिगले आटक 4838 जना संक्रमित 18 जनासित स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्याङ्क कथन डक्ले उपसंक्रमित सोनिग जुगुडु ये शुक्रबार टक्कया दुने 3838 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि जुगुडु संक्रमित मध्ये 18 जना सिगुदुसा 346 जना वासयना छेलिहा वंगुडु येले 586 जना कोरोना संक्रमित जुगुडु सोम सिगुडु 55 जना वासयना लिहा वंगुडु 517 जना सक्रिय संक्रमित तिनी खोपे 354 जना संक्रमित जुगुडु सोम सिगुडुसा 46 जना वासयना लिहा वंगुडु 317 जना सक्रिय संक्रमित दनी ये 350 जना खोपे 54 जना येले 11 जना संक्रमित पुष्टि लिपाङ्गु 24 घण्टाए 929 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 या संक्रमित पुष्टि जुगुडु स्वास्थ्य व जनसङ्ख्या मन्त्रालय कथ सोनिगले 415 जना संक्रमित पुष्टि जुगुडु गुकी ये 350 जना खोपे 54 जना येले 11 जना संक्रमित पुष्टि जुगु मन्त्रालय नेथंगुडु सोनिगले साउन 7 गते निसे भदौ 12 गते टक्कया दुने बुधबार 415 जना कोरोना संक्रमित जुगु खसा भदौ 11 गते 377 जना भदौ 10 गते 301 भदौ 9 गते 232 भदौ 8 गते 224 भदौ 7 गते 186 भदौ 6 गते 216 भदौ 5 गते 152 व भदौ 4 गते 200 जना संक्रमित खनेडुगु ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञा या आदेश जारी या न्य भदौ 3 गते 159 भदौ 2 गते 205 भदौ 1 गते 168 जना संक्रमित पुष्टि जुगु ख जिन खुसमा सुरक्षा कर्मीता संक्रमित जासौ व खुइट समवासयाना छेदिहाउन विश्वव्यापी महामारी या रूपेन्यना चुङ्गु कोभिड-19 संक्रमण पाखे आतक नेपालले जिन खुसमा सुरक्षा कर्मी संक्रमित जुगुदो सम्बन्धित निकाय न पिडब्ल्यूको विवरण कथा नेपाली सेना या सोम नेपाल प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी जिन खुस व सुई सोम संक्रमित जुगुदो तथे संक्रमित जुपी मध्ये 50% जासौ व खुइट समवासयाना छेदिहा वंगुदो येले शुक्रबार बहनी नेट च्यामेस्के संक्रमित थप संक्रमित ल्या खुसौ 70 येले शुक्रबार नेट च्यामेस्के कोरोना संक्रमित थप जुगुदो स्वास्थ्य जको येला शुक्रबार बहनी अध्यावधिक यागो विवरण कथा येला महानगरपालिका गोदावरी नगरपालिका कोजुसम गाउँपालिका व महालक्ष्मी नगरपालिका थिति थासे चोपी नेट च्यामेस्के कोरोना पोजिटिभ खनिदुगुदो येला महानगरपालिका थप पी गुमेसिके महालक्ष्मी नगरपालिका थप छिमेस्के गोदावरी नगरपालिका छिन्च्यामेस्के कोजोसोम गाउँपालिका छमयना नेच्यामेस्के कोरोना थप खनिडुगुदो ठोना पयले कोरोना संक्रमित ल्या 670 जना थिंगुदो गुरुङटेगु संग्रहालय डेकल बागमती प्रदेश सरकार या गुहाली संग्रहालय डेकुगुडु बागमती प्रदेश सरकार या 20 लाख गुहाली नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ठुलो भोरले सटिमु गुरुङ गामे संग्रहालय डेकेगु ज्या कोचागुलिङ गुरुङ समुदाय या लेटागुडु गुरुङ समुदाय या हिते नीति थटे संग्रहालय डेकेगु नीति गुहाली या नागु ख प्रदेश सरकार निथंगुडु ठुलो भोरले सटिगु कुल डाडा लगाए ठ्यमठ्य पी पेखाछे गुरुङ समुदाय बस्तीडु ठोइले होम डेलिभरी आवश्यक मधु ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय येन स्वनिगले तत्काल होम डेलिभरी सेवा या मागु आवश्यकता मधुगु खन्धागुडु नि सुटे 915 ता इले खाद्य सामग्री न्या मिगु ई पर्याप्त जुगु खन नेठसे जिल्ला प्रशासन कोभिड-19 संक्रमण जोखिम या विषय परिस्थिति अनावश्यक भीड़भाड़ या मजुगु खेत ध्यानाकर्षण यागुडो ये प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल थोइले थटे सेवा सञ्चालन या मजुगु खन तयारीगुडो होम डेलिभरी सेवा या नीति उगु व्यवसाय पि प्रमुख जिल्ला अधिकारी या त नाप्लाना लकडाउन इले होम डेलिभरी सेवा या दैगु माग या से ज्ञापन पत्र ल लागु ख स्वास्थ्य हुने जापानी प्रधानमन्त्री राजीनामा बिल जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे स्वास्थ्य हुने राजीनामा बिउगुदो व राजीनामा बिउगु जापानिया स्थानीय मिडिया सार्जिक्यागु ख
जापानी टेलिभिजन NHK आवे राजीनामा वे टेंगो जानकारी बिउको ख खुइ न्यादय प्रधानमन्त्री आवे थगु हुने सरकारी समस्या मोएमा थैको भावना पुङ्कुगो जानकारी बिउको दो प्रधानमन्त्री आवे चान्नु अन्तराले निकोतक अस्पताल वने ठुङ्का वयात स्वास्थ्य बारे स्पष्ट यायत थागु ख व पत्रकार सम्मेलन पाखि उखिया स्पष्ट यायको जानकारी बिउको दो जापानी लोकवामा प्रधानमन्त्री आवे यात छु द ठुके आरुपति समस्या जुगु ख तर लिपाङ्गो इले ठुकी आपाल हे जटिलता थप यागो थागु दो सन् 2021 तक प्रधानमन्त्री जुइमा म आवे दक्षिण हे राजीनामा बिको मनस्थिति थ्यङ्गु ख緊密に連携をしながら先般策定をされましたロードマップにですね示されたスケジュールに沿ってですねしっかりと準備を進め開催国としての責任を果たしていかなければならないとこう思っておりますし当然私の次のリーダーもですね当然その考え方のもとに目指していくんだろうと思います。名前の出ておられる方々はですねそれぞれ有望な方々でありますし、私も一緒に内閣においてあるいは党において一緒に働いたことのある方ばかりでございますので、それぞれこの政策を競い合う中においてですね、おそらく素晴らしい方が決まっていくんだろうと期待しています。なんとかですね体調を回復する中において一議員として、活動を続けていきたい、その中でさまざまな政策課題の実現にですね魅力を尽くしていきたいと思いますし、次なる、政権にですね対しても協力、当然のことなんですが一議員として協力していきたい支えていきたいと思います。拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みであります。ロシアとの平和条約、また憲法改正、志半ばで職を去ることは断腸の思いであります。थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकनपिन्ट छुन सल्लाह सुझाव छ्याता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी स नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थाका मन्तुना जना।